Mấy cơ quay na tami ton channel khảo rưu lâu dari, asai mei dari chuyện na khát kum sing na chuyện na charuk. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, king in Tam the call. Tamenglong mei dari chuyện. Joint Tribes Women Association Read Sai Mai Bangkau, Tamenglong District Headquarter Khobam Mai, J Mai Leng Mai Rongmei Khani In Pui Tung Mai Pui Koi Rui, Leng Mai Naga Gan Churuk Tanim Tat Kan Meta, In Padat Kang Demand Suna Protest Tat Kai Kan The, Sit in Protest at Jadonang Park Dang Khau Tat Kai Kan The, Protest Khau Tai Mai Pui Koi Rui, State Government Khau Demand Pangu Dau Sukane, Mik YouTube Metari Group Nakatum Kun Sing Ne Chui Na Churuk Nung, Kuki Militants Lailon by Fai Nam Khau Rui Leng Mai Naga Ngan Mai Kan Churuk Ta, Nim Tat Kan Metai Katup Milung Khau In Padat Kang, Nim Tat Khau Rui, Kazao Mai Ka Khoi Nai Menun Ta, Nim Na Lo Thilai Na Dandi Tilau Kang, KNF President Khadi Suspension of Operation Agreement Bangkau, Ba Mai Kuki UG Strong Chairman, Simti Thang, Allies Sangboy Kipken Ta Nim Kang. Khadni Thangboy Kipken Now Nemcha Kipken Deputy CM Manipur Da Katong Portfolio Khawre Lagan Khang Kuki Naga Ka Khau Intaw Padbang Mai Situation Khawre Latlu Gai Inbu Patong Na Ye Thai Kuki Inpi Manipur Le Kuki Students Organization Rui Garit La Khang Khadni Naga Mai Civilian Stat Kalubang Mai Nun Khang Security Tilawbam Khang Kasaw Kane Mai Pui Nun Tay Rui Kanyu Tun Demand Pang Hai Tan Suna Tan Pat Magit Hai Education Hai Ran Na Tat Good Bampani Tu Na Tithai Kane J Mai Leng Mai Rongmei Khani In Pui Chong Mai Pui Nun. Re protested Kai Kan Mi Khau Tai Rongmei Naga Council Manipur President KCC View, Joint Tribes Council General Secretary Dr. Guikhanliu Malingmei, RNCM Tamenglong John President Ariang Pan Mai Khani by CSO leaders Azu Rui Kwang Kasau Na, Kage Nai Milatbam Azu Salawai Kani, Khadni Pui Tuang leaders Nun Rui Kanyu Tuang Pian Mak Mai Latbam Azu Sa Inda Logay Kani. Mida Khau Asai Metari Treat Na Khat Khau Joint Tribes Council Tuang Working Committee Rilang Na Khuang Group Makhai Kai Migan Khau Reli Tat Khang Ti Thai Kan The Reli Tat Kai Ba Milung Khau Tamenglong Bazar Khau Dukan Khani Langguat Metan Gwai In Thak Lau Khang JTC Rit Ti Thai Kani. Infal Metari Jui Siroi Khani Phangrai Region Ukrul District Khau Biodiversity Documentation Tansuna Zang Le Tum Num Inroi Tuang census tat kai kan make how Indroi kaza. Riksanai na katum record sutang kan thekum na Indroi kasing hai tat chat na katum record sutang kan ni tu na cham de riti thai kan ne. Bird survey tat kai kan mitay Ukrul Forest Division the environmental forest at grassroots level rikariw na tat kai kan chongi. Mito census the International Day for Biodiversity ta mark sumay sa na tat kai kan chongi. Survey the Myanmar border dangko Pettigrew College no Department of Geology in Sam Nanun kazaw na tat kai kan chongi. Mituang tan tat kai kan mi khau tai bird identification census methods lam khau hands-on training tat kai kan ni inbu na Merlin Bird ID and e-bird digital citizen science platform sinsuna training tai tat kai kan chongi tan na cham de ri ti thai kan nei. Tamenglong May Tarik Chui, Bumgai Sang Chang Dai Kahulong Khani Sangrung Pang Tuan Cluster Kang, Kahulong Khau Jan Jatia Garima Utsav Gum Singai na Chui na Churuk Mung Tat Kai Kan The, Di May Dinboy MCS STO Tamenglong Rui, Mituang Mung Hai Nam Kakun Khau Lungba May Nun Kang, Subsidur Subsepeli to my team Bang Khau, Essential Services Tilaw Kang Tat Kai Bam Chungi to na Sagane. Jan Jatia Garima Utsav Gum Singai na Chui na Churuk Program Kotai, Free Health Checkup Kanikage Nai Minun Kang, Pu Insa Dilawai Kani, Kamung Kautai Gantau Nun Kani Allow Nun Hospital Tat Kalu Ngamang May Nun Ta Razau Lau Kani, Veterinary Staff Nun Rui, Nam May Nun Kau Kai Lau Tan Kau, Nalung Lau Magna Kau Ring, Kadai Suna Guai Ziu Gua Kani Indroi Kang Katiu Lau Kani, Kumna Government Schemes Kani Insurance Sai Kau Ring Kang Nai Bami Tu Na Salau Kani, Inbu Na Kau Ring Indroi May Rui, Kai Lau Tan Me Kang Song Sendui Chang Tiga Inbu We Tu Na Sa Kani. Jan Jatia Garima Utsav Kun Singnai na Treat na Charuk Program Kotai, District Administration Tamenglong Bangkau, Nai Mai Departments Root na Kanai Rui, Guang Kazaw na Kage Nai May Information Kani Service Tilaw Kanay, Ning Tau Lau Nuwe, Jan Bhagidari Abhiyan Hai, Ministry of Tribal Affairs, Government of India Re Outreach Program Sunat at Kaibam Chongi, Mito Outreach Program Hai May Tari Treat na Pungkum Singnai na Treat na Charuk Ngan, Tat Kaibam Punikum na Mito ang Program Hai, Tamay Letaw Sem Blog Kaunit Tat Kaibam Punito na Cham Tari Ti Thai Kanay. Noone May Tari Chui, Kuki Militants Re May Tari Grit na Katup Nung, Lailon by 5 Village Kangpupi District Kaurui, Naga may kan suruk da alat mitia kau nim tat kan may tay, katup milung kau in padatu to na demand suna, Rongmei Bazar Nuni District Headquarter kau sit in protest that kay kan thay.
Sit-in protest te Naga Women Union Manipur None District Ruilang na tatkai kan chongi kumna mi khautai None area khaulungba mai pui phai rui kwangna kadam la lau kane mai pui nun tai rui placards khau stop violence against innocent people, immediate intervention by the government to release the hostage, humanity must prevail, immediate justice, stop hostage, stop terror, bring our people home alive to mai latkang azu hilauna Silian kan chonge protest kai kan megan khotai Rongmei Naga lu phom long mai lungrian chong president athui gon mai ri nim tat kan mai Naga mainun ta rescue sukhang government ri haidi ka laba me ti haipen mak mai indau kani tumna protest kai ba mai pui nun tai rui lailon by 5 village chairman tanim na Naga mai gan charuk kabam thai mak na ba mai lam khau tata khang demand sukane kumna government ri Naga mai gan charuk ta phutau khang tan ran in bu khang sakane Ukrul May tarik chui Tangkhul Naga Tribes Sri Manipur Chief Minister Yonam Khemchan Singh Khau Police Forces in Buna Sana Kaithel Police Station Khaulau Khang Sangwai Kanthe Khani Indo Myanmar Border Khau Lungbam Mai Tangkhul Naga Mai Nam Asylum Kuki Mai Nu Mai Re Border Kan Gutna Etek Sukat Mai Area Khau Indian Reserve Battalion Khau Lau Khang Sangwai Kanthe Sana Kaithel Village Authority Ukrul District Tangkhul Naga Tribals Delegation Nundre Chief Minister da Official Bungalow Khau MLA Ram Muiva Ukrul Constituency ka zakna ariu kan chonge Tangkhul mai delegation nun tai rui Sana Kaithel Police Station Khau Manpower Biu na lau khang demand sukani khani Sana Kaithel Honai mai Subdivisional Collectors Office hai function ti su chui lau khani demand sukane inbu na Sana Kaithel Village Authority rui Mahadev le Sana Kaithel ka khau security lau khang changwai kani Kani healthcare facilities development tan hai mitong area khote ta lo khang demand sukane Tamenglong ting nai luan maliang bu dari chui na khat kum singne ni chui na charuk lau chuan muak na ye kalan nai na ye ting zin muak na ye singbang ting rai na ye maliang bu dari chui na kanai kum singne ni chui na charuk lau chuan kalan ting rai na ye ting zin muak na ye singbang ting riu puni mai khu koi na king chui na king lau mi khang ta chuan ku mai in da we Asai khang thu chom hai khau ring ngal lau the in chuan khong ru ma khai ke me kan rui king in sam da la kho chuan ku the